Nay, sabidong mo't day tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa Pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklagayan kan, ayat pailaan ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Salbag kayaw akabaray kaw. Anyat problema yon tay. No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito'y lang ti pangidul-duli na kiti sa gaya sa ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dali tabuk yaw. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga oras yung amin papagayam. Sakbay na makablaawan manen. Nagiti amin na papagayam ang supporters ken non-supporters. Iti drama tayo nga unay daytan kaka ken anaraar tinamdama. Manipod iti Triple R Productions, isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan, anapauluan, ti Kapitan. Dito'y programa tayo, unay daytan kaka. Nakapasyar kayo mat uncle? Way, malasang ka ta. Umayak ko magpatulong. Paraan niya uncle. Lumaban kay kadimot a kapitan? Saan? Ay, lumaban kayo nga rod a kagawad. Isa na dahil tati parikot ka o kaanakan. Awan, bibiyang ka kanagita pakasignan. Ada parikaw tanas ka na tamingay sana dagita. Anya ay ati parikot yu uncle. Kwarta ta pagpa-check up ni antiyaw. Kan maigatang tumutin ay iti agas na. Ay, awan ati kwartami uncle. Ngam mabalin kayo at tulungan ama panagpatulong kini Kapitan Mi dito'y barangay. Ay, saan nga ayuda kas kada certificate ti masapul may no dikat kwarta kaanakan. Isumot uncle. Uray saan kayo at taga dito'y barangay Mi, no agkasapulan iti tulong na ayat at tumulong ti Kapitan Mi. Nagsingput dayjay kan adda mabalin na. Abangan kay no kidaw na nga agtransferak ditaw itapno ibutos kon taw. Isa ana ayat at tumulong ako nam. Ay, saan akasta ni Kapitan? Saan managsingir, wano managisingir? Nasingput dayjay uncle. No tumulong agtaod iti puso na. Ay, nagsayat nga ron ano kasta. Manmanaw ti kasta a barangay opisyal. Sige balasang ka, mapantaman nga raw iti ayan ti Kapitan niya. Anyat masarolyo. May ka, dalbas arawat tiligamas. Ay, di kang batbatay. Nauyong matgayam ti Kapitan nyo ngay bagbagam arsing pat. Tsak palim bangbag at iparikot-kot kat timugsakin. Style na ladayta. Ngam nasingput uncle. Ibagayin ti kagarayaw. Kap. Agkasapulan ni uncle ko iti tulong yu. Ta maospital ti asawa na. Andiyan sakit ya sawam. Yan, pakitin. Isungarot ti ipacheck up ka o Kapitan. Ba't masapol mo? Nansay, kamamakmat nga ibang ati masapol ka o. Kamangan no ad-adan abumugtak. Bagamon, nanyan nasapol mo. Ibagayon uncle. Mamutingak, si Kalatan. Kap, amangan no da mabalin nyo ngay pabulod.
Ta kasapulan da unay ti kwarta. Isungar dadamdamagag naman ako. Ikaw, ano ka? Makimat kang dalmas. Ikaw ba't mate? Salamat kimat na ito yan. Masapul mo ya. Awan! Kagayam kapitan. Ada masapul ni bakit kau tada sakit na. Kit makaamu kayaw. No, ada mano amay pabulod jo kanyak. Oray agpirma ak kapitan. Diyak ka sa pulang ti pirmam. Agawitan lang siya. Amang ano matapis na kapitan niya. Nasingput dayta ko naktumot, uncle. Kap, mabain amang ibagan uncle ko. Ngem adda kayon no mano terda kwartayo dita. Umanay, tito ribo. Ha? Dakil unay ang bayadan layta ka. Di mo pa na nagkaman ti kwarta, kaya't mo na bayadan. Di kaya't ko asawan ka. No dakil ti ito diyaw. Ang mga nojak mabayadan adagos. Imbaga kaya abayadan madagos. Mabit lang, naitad ko titulong ko. Kau tagtibusak. Awas taon. Oh my God, almas. Di ka dapat mati. Unay daytan kaka. Awan nusyak pautanga kit den tijak mo't amaw. Kan saan mo't a constituent iti barangay tayo. Naturod ni Kap amang pautang iti saan na akabisado at tao. Nalpas kan kagawan, matuo ka nak. Amuyaw, kinuyog ni Nancy akaanakan na di imutang. Uray pay nusyak, uray adda kwartak, jaklakit di kayat apautangan ti asino man. 90% titiwod itan. Saan na siguro kinatiwod na ita kagawad Petra? No di ka kinaawan na talaga ti pagbayad da kapoy ti kinarigat ti biyag. Bibiyang kungay iti panagbiag da nusyak. Nga oray agsangitan kan agparinto mangiti sango yung nga umutang kagawad. Oray aglwa iti dara, jak kayat apautangan nusyak. Ay, unay dayta na kinaimot kan kinaawan konsensya kagawad Petra. Awan ti umuna ababawe. In short, no saan to ang makabayad, agbabawi akto. Iso ajak laengen pautangan, tapno saan kunto a pagbabawyan. Awan ngamen ti umuna ababawe. Mas lamot yung drama tayo, balikas mo kagawad. O nainaitan ka. Imayak pimasyar dito'y balayo, uncle. Ta kumusta at mo't ni auntie? Nasaya at mo tayo, nansay nakaw. Naimbag ano kasta, uncle? Baban ti asi ti Diyos, si Mayata, hindi ka sasaan na. Adagayan pao it ni kapitan. Sing-singiran na ka rin. Saan pa'y, uncle? Umay kung tumayadan, tinabulod ko ka ni kapitan, takababain may. Adalata kada kayo, uncle. Ni, ala nyo dagito aprutas, uncle. Avocado, apple, guyabano, dagita. Tapno daras pumiksa ni auntie. Ay, laimbag man, tanang tinagado aprutas, ti kapitan niyaw. Amangan no, agimulmula lang, may tapno adun to, tibutos na. Ay, saan akasta ni kapitan, uncle? Ay na, kabutang akasangsangaw ni kapitan niyaw. Kasla, maatake ak ngawan mo't sakit ko iti puso, ti kasya kinadugdugsak na. Amuyo, uncle.
No kasano ti kinauyong ti busis na, wenno kinadugdugsak na, isumot ti kinasaya at naatao. Ha, wala daytan. Apay, di lakit di nagbainan ni Uncle mo. Nga imalatew dito'y kabangibang a barangay. Tapno umay umutang. Kapitan pa'y ti inutangan na. Amuyo kagawad. Nangato kayo launay. Kasla tagibas sitin yun, Uncle ko. Siyempre, emergency a kasapulan na ti kwarta. Iso ang nagbirok, iti adda konsensya na ngamutangan na. Ha, kinapudno na kagawad. Da kayo tinapanunot ko nga umayan mi ididamo. Ay, awan Uray agkamata kayo iti birthday. Jak pautangan. Taawan, ti umuna ababaway. Baliktad kayo mat kagawad. Ti kayat asawon ti awan ti umuna ababawi kat kastoy. No nagaramit kay ti dakes, kalpasan na, pagbabawyam to iti udi na. Iso nga awan ti umuna ababawi. Ay, saan nakasta ti kayat ko asawan. Anya? Ilawlawag ko. No pinabuludak ti tao, adi makabayad. Pagbabawyak tuunay, iso nga awan ti umuna ababawe. Iso nga uray agpugi-pugi iti sangok. Jak mabalen ayawatan iti kwarta. Unay daytan kaka. Ado, ti mangibagbaga nga imot ni Kagawad Petra. Talaga may. Kasano nga ta nagbalin a kagawad ti kasdyan nakaununag ti tel-tel na? Dayta ti jak amaw. Di na pa'y amo ti umisem. Naimpaid. Uy, tipid ti isem na, ta ornungan na. Mamaminsan nanto nga erwarday ta nga isem na, intun pa nagkakampanya. Anya? Unay daytan kaka? Angem kita maabakton na jay. Ay talaga Nakalumamay ti panagsauna. Ngamang lais at imek. Ken nakaununag ti tel-tel na. Permi Di pa'y mabinat tingiwat na nga umisem la kumamot. Aggurigor na jay no umisam. Para makitan tuman, intun dumteng ti panagbubutos. No dati agsarsarita kami, makatuglepak pa. Gapoy ti kinabuntog ng agsaw. Lansay ka anakan. Kadwain nakmanain ka ni Kapitan Yaw. Uwan, Uncle. Agbayad kayon aya? Wen ata kababain may ang mga notismisen nak ni Kagawad Petra. Mas daawak Taoray saan nga iso ti nagpautang, iso ti sumanao. Kasta talaga ti tao kanakan. Kasla saan atao. Pudno ti kunayo, Uncle. Ugalit bakes ti ugali da. Imot ti bakes. Imbag pa di aso ken pusa atas andang imot. Bayam ditan kanakan. Nyala, intan nagbayad ka ni Kapitan. Apay, di kay makawayas, Uncle. Ang mga numakigtutak at maatake ak itisangon Ay unay daytan kaka. Kapitan, kadwak na Uncle ko. Masapol mo ka di man ang titulong. Umayan ti guro. Sinsya kung Kapitan. Umay kandal man ti kagbat-batay. Umay agbayad iti utang na kap. Naguno. Umay kandal mas. Awatin yung tibayad ko, Kap. Sakbay ama atake inalas ka na magapanaw ka. Saan to? Ngawatan na ito. Kompleto na ito, Kap. Awan kurang na.
ang mga norte amuyo kat installment ti panagbayad ka. Sana na itate kay ko asawan. Anya nga ron nga ikap. Imbaga kaya, nga may kagbayad. Ikaw kwa, damatin pagbayad ka, iso nga umay kung ibayad. Kwa, Kap, saan ngamin akasi ti dadduma ang nakautang na angkel ko? Aganemik no saan ang makabayad iti utang. Anya, imbaga kaya, abayadan na. Anyat koneksyon na ita kinaanimik, itinabulod na akwarta. Saan ayakap? Ano pampanunutom ti utang mo ket di ka makaturog ngagdandanag? Kasta na angkel ko. O relagan anemic amang pampanunot, iso nga bayadan na abayadan. Apay nga kasta. Nagitinto pa'y na duma, kat nagpupuskol ti ropa da nga agpagpaggaak. Noray di da makabayad. Ba? Ay, naku, Unay daytan kaka. agsakit mo't gayam ni Kagawad Petra. At nakaro ka no, sakit na. Anyat sakit na ngay. Jak nalipata ko ni bagada. Kat, apeng ipadamag mo. Sa anak mo't nintrisado may papankan kwa na. Marigatan nga rod karon. Isa kinid daw na adag iti napasaktan na. Kat mapanda ka no iti ospital nga yan na. Tagkid daw iti pamakawan ka na kwada. Ha? Apay matayan? Ha? Ay, unay mo't tamatayan nansay. Ay, sa bagay, mahirap mamatay ang masamang damo. Ni, awan ang araw. Oray nadagsan ti sakit na. Di mo to mapagbaliw na dyan. Unay daytan kaka. Adaw, ti pinasaktan na, gapo ti utang. No, saan na makasngir, iwaragawag na. Iso nga dalatan, notebook, akarga tibag na. Ay unay daytan kaka. Hintay to mo't pasyara na, ni Kagawad Petra, tanay matayan. Amangan mo't no mataya, di natay pala nakasawa pulaos. Naringat mag. Agyaman na. Tay may dak pinasyar dito'y ospital. Tapno makita da kamot Kagawad. Kasi ka mo't Kagawad. Wan nga ron. Awanan ti kwarta. Inibos da ito'y sakit ko. Kat kasanungatan ti bil ko dito'y ospital. Sana na ita ti panunutam. Tamangan no mabibit ti panakaunat mo, no may stress ka. Adda akas lamaundatak iti panagsasaom kapitan. Di ka pala naruam ka ni Kapitan Aya. Basta awak. Agpakawan akon kadagiti napaspasaktak at tao, kapitan. Taamangan numaunat akon. Sana mabaling ng may daamin iti ospital. Ibagamin tulangan ka na kwada. Agbabawi akon iti kinakuspag ko. Malagip yu kadi Kagawad. Jay kunayo nga awan ti umuna ababawi? Wan. Amok ti kayat mo asawan iti panangipalagip mo iti dayta. Siyak gayam ti pakay paayan dagijay abalikas. Saan amay papan iti panagipautang. No diket may papan iti dakes akababalin. Ano saan nga agbaliw ket maladaw tunti amin. Awan ti umuna ababawi. Iso nga agbababawi akon ngem naladaw sa mutan. Saan ba? Anala daw ti amin, Kagawad Petra. Saan ka amawanan itinamnama? Nakabayatan as si bibiyag ti tao.
kat adalata anaraar tinamnama. Unay daytan, kaka. Di mo pagdanagan ti amin na bilmo. Tas siya kon ti makamo. Masapol nga titinulong tayo nga kakabarangayan. Kami may sa tayo, ang pamilya. Anyan, nagsaya at kapitan. Pagulidanan ka at alaga. Adya manak. Agpaimbag ka kindi. Tapno may pakitampay ti panagbalbali mo, kagawad Petra. Itan gagayem tinagibusan ti pakasaritan na pauluan. Ti Kapitan. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.